ni ekipe ya Rayon Sport yaje kuba itsinda AS do Kigali igitego kimwe ku busa ku munota wa 14 abamwita Esomba Willy Onana Leandre kuri passe yari turutse ku mediateri abita Lahab Youssef. Ni ekipe ya Rayon Sport yari iri kwihimura ku ikipe ya AS Kigali nyuma y'amakuru yari yakomeje kugenda avugwa yuko ikipe ya Rayon Sport ari nka Arsenal mu minsi ishize ukuntu yitwaraga, noneho ikipe ya AS do Kigali ikaba Manchester City. Ibyo bikaba byaraturukaga ahantu yuko ikipe ya Manchester City ya kabiri yaza ikagutsinda, iya mbere nayo yaza ikagutsinda. Umukino bakine kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Abafana murabizi ntago bemerewe kuza ku kibuga, abawukurikiranye kuri YouTube wagiye unyuraho 5/5 ababonye abasore b'ikipe ya Rayon Sport bigaragaza mu buryo bugaragara bwose. Umutoza Masudi Juma yari yaje yiteguye, yazanye intwaro ze zose, dore yuko abakinyi b'ikipe ya AS de Kigali abenshi bari mu ikipe y'igihugu, abakinyi 7 aho bari kwitegura umukino bazahuramo n'imisambi ya Uganda. Rayon Sport yo ku ruhande rwayo yari ifitemo abakinyi 3 bonyine. Ibyo ngibyo bigasobanurwa yuko ikipe ya AS do Kigali hafi ababanzamo mu kibuga bakoreshejwe ku mukino ikipe ya AS do Kigali yatsinzemo Olympique de Misiri Sima, bose bari mu ikipe y'igihugu, ariko bitewe n'ibyari byavuzwe yuko n'ikipe ya kabiri nayo yaza ikagutsinda, nago ariko byagenze. Rayon Sport yiganagarije abakunzi bayo, ibereka yuko igifite byinshi ibahishiye, batanga iyi message igaragaza yuko abafana bakwiye kuyishyigikira. Ni ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri kwereka abafana yuko ibyo babasezeranyije bari kubikora. Ni Rayon Sport itari yaritwaye neza mu myaka 2 ishize, ifitiye byinshi byo guha abafana bayo, nko kongera gutwara igikombe cya shampiyona ndetse no gusohokera u Rwanda mu mikino mpuzamahanga. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport ejo na mbere ya match aho wavugishaga wese yakubwiraga yuko afite ubwoba ku ruhande rw'ikipe ya AS do Kigali. Ibitego byari ngo kuri bo bikeya, byari ibitego 4. Ibinyamakuru byinshi byabitangaza, ibyandika, ibisesengura, ibyo mu Rwanda, ibyo hanze, byose bihuriza ku muzamu Adolphe, umusore wakoze save zigera muri 7 yimanye Rayon Sport muri make. Uyu musore yaje kuba ayigeramo mu mezi make yarashize muri shampiyona yarangiye, yayikiniye amezi 2. Bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko atari ku rwego rwa Rayon Sport, ariko agenda agirirwa icyizere. Adolphe ni umusore wibagije abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi Kwizera Olivier ndetse n'ababashunga Abuba. Leandre Willy Onana, umusore watsinze igitego ku munota 14 hakiri kare cyane, muri cya gihe amakipe yose abari kwiganaho. Uyu musore yaje yiyiziye muri teste guhaha hano mu Rwanda, ahageze akora imyitozo arigaragaza. Mu mukino ikipe ya Rayon Sport akinagamo na Musanze FC, naho bazi yuko abari butsindwe, nabwo yatsinze igitego. Uyu musore akomeje kugenda yandika igikundiro mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport, bamuririmba abati uje kutwibagiza ba Diara, uje kutwibagiza ba Sarupongo, uje kutwibagiza ba Ruvumbu, ati nawe niteguye kubikora. Uyu musore Leandre Willy Onana guturuka muri Cameroon yasinye igihe cy'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport.
yagaragaje yuko ibyo Rayon Sport yamutanzeho bitapfuye ubusa kandi azabibyaza umusaruro. Icyizere yahawe n'umutoza nawe akamwereka yuko afite byinshi azamufasha. Undi musore uri kugenda yibazwaho cyane bamwita Youssef Alab, ni umusore waturutse mu ikipe ya Raja Athletic Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Yaje mu bufatanye ikipe ya Rayon Sport ifitanye n'iyi ekipe, bigatanga icyizere yuko aba basore uko ari babiri b'Abarabu bafite byinshi bazageza ku ikipe ya Rayon Sport. Urugero ni nk'umupira ejo yahaye umusore Onana, yari yabanje gucenga aramupasa uyu mwataka, nawe amwereka yuko koko ari umwataka mpuzamahanga. Uyu musore yaje kuba agaragaza yuko nawe mu masezerano bagiranye mu minsi iri imbere ashobora no nawe kuba yakiyongera, bakaba bamwongera mu bandi abakinnyi b'iyi kipe mu ikipe nkuru, dore yuko yaje igihe yakiniraga ikipe ntoya y'abatarengeje imyaka 21 ya Raja Casablanca. Uyu musore Youssef nawe agaragaza ubuhanga buhanitse mu kibuga hagati. Abantu batangiye gushya ubwoba bati iyi kipe ya Rayon Sport yaba igiye kugaruka mu bihe byayo byashize, ayitwara ibikombe ihahamura amakipe yayandi mato yatangiye kugira ubwoba. Ninde uzahagarika iyi ekipe ya Rayon Sport? Urebye ku mpande zombi ni ikipe yiyubatse, ni ikipe yaguze abakinnyi ku mpande zose zigize ikibuga. Yazanye umutoza wagiriye ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport, wayibereye umukinnyi, wayibereye umutoza, bagatwara na shampiyona. Ibyari byitezwe byari byinshi cyane ku basore ikipe ya Sport yarekuye nk'aba Pierrot Bashabarara bagiye bayicamo. Na numwe wari ufite icyizere ikipe ya Sport ku munsi w'ejo. Rayon Sport ikomeje inkundura yo gutegura imikino ya gicuti. Nko mu minsi iri imbere hagati yo kwa gatatu cyangwa kwa kabiri, ikipe ya Sport izakina na Police FC. Police FC ni ikipe nayo ishaka kugaragariza abakunzi bayo ndetse n'abanyarwanda muri rusange yuko nayo iri mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Ni ikipe imaze igihe ikorera imyitozo mu karere ka Ngoma. Abakinnyi ndetse n'umutoza wabo mushya uturuka mu gihugu cy'Ubwongereza nabo bakaba biteguye mu mukino nabo wa gicuti wari wabahuje na Gorilla, baje kuba bayitsinda ibitego 2 ngira ngo kuri kimwe. Ni ekipe ishaka kugaragaza yuko nayo ishaka gutwara igikombe cya shampiyona cyangwa ikaba yanaserukira u Rwanda mu mikino mpuzamahanga. Abasore ku mpande zombi bariteguye. Nago wavuga yuko Police FC nayo ifite abasore benshi mu Mavubi, ariko nayo ifite ubwo bushobozi. Mu mukino uzabubahuza ni umukino uzagaragaza byinshi cyane, uduhishiye byinshi cyane. Mbere yuko uzaba hari byinshi bizavugwa, kandi ni amakipe ashaka yose kugaragaza yuko ataje kujenjeka mu cyiciro cya mbere, aje afite gahunda. Ni amakipe yose yiteguye, dore yuko yose yaguze abakinnyi, yari yubatse ku mpande zombi. Nk'ikipe ya Police FC yaje kuba yibikaho abasore nk'aba Savio, ba Muhajiri ndetse n'abandi. Reka dutegereze ibyo iyi match iduhishiye. Mukomeze gukora subscribe kuri Gariso Star TV.